Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi di Jatiluhur. Kali ini balik lagi ke daerah Madang. Rakitnya Mang Yana, emen. Oke, sekarang jam 9 baru nyampe sini nih. Baru nyampe lapak. Oke, bagaimana keseruannya? Tonton terus sampai selesai guys. Kita ke rakit sana aja. Popo. Panglaris, jeung sayang nak. Laris turap geus kuat hasem. Tong harus deui. Panglaris. Ada sayang. Taud ge aya euy. Tuh, tinggal datang ngawin. Ada. Ya panama sarua luput. Ada guys. Ada. Cicing si Atang mah. Usupna leungit. Diteleg. Rieu. Kareueung wa. Ini seragana geus ngaliang. Kiri kanan. Sagor atuh meng ngobrol anu. Ubi gaji.
Duh, ya. PAUD. Paud. Paun ke hanyir wah. SNI itu mah apa PAUD ge? Golok sudah deh gitu sudah. Ibu sayang, angin gede. Oh. RT na bunang euy. RT na bunang. Bunang guys. RT na deui. Bareureum din. Dede bayi. Oke guys, waktunya pulang, udah sore. Rakit Mang Yana, Emen, dan punya rakit tuh, lagi ngebom. Pak, pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Pak, pulang dulu Pak. Siap. Ini hasil akhir guys. Aduh. Alhamdulillah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.